आदलो आमदार सुभाष शिरोडकाराचे शिरोडेचे वादग्रस्त जमनीचे डिलाची केस लोकायुक्ता मेरेन पावल्या। काँग्रेस सोडून ताणें बीजेपीत उडी मारल्या उपरांत हो बोवाळ। ताची शिरोडेची जमीन सरकारान कोटयांनी फारीक करून घेतल्या। ह्या डिलाचे सगळे रिकॉर्ड 14 नोव्हेंबर मेरेन दिवचे म्हूण लोकायुक्तान 22 ऑक्टोबराक मुख्य सचिवाक नोटीस काडिल्ली, मात तो रिकॉर्ड दिवंक पावलो ना। आतां लोकायुक्तान मुख्य सचिवानूच 23 नोव्हेंबराक स्वता हाजीर जावन स्टेटमेंट दिवचो म्हूण ऑर्द काडल्या। Lokayukta on the 22nd of last month had directed the Chief Secretary to place all the records of this land acquisition and to also file his statement on the same. The Honorable Chief Secretary has not submitted the documents to the Lokayukta, so the Lokayukta today has issued summons to the Chief Secretary to remain personally present on the 23rd of November at 12:15 in the afternoon, along with all the files pertaining to this land acquisition, and also to record the statement of the Chief Secretary. सुभाष शिरोडकाराचे शिरोडेचे 1,83,524 स्क्वेअर मीटर जमनीक गोंय सरकारान 70 कोटी रुपया मेजल्यात म्हूण एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिशान लोकायुक्ता कडेन कागाळ केल्या। सुभाष आनी ताच्या भावाचे कंपनीन ही जमीन 19 ऑक्टोबर 2006 45 रुपया स्क्वेअर मीटरान घेतिल्ली। तीच जमीन सरकारान स्क्वेअर मीटराक खंय 3,500 मेजून घेतल्या। काँग्रेसीची आमदारकी सोडून बीजेपीत गेल्ल्या सुभाषा फाटल्यान हे जमीन डिलाचे आतां शुक्ल काश्ट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।